Stefan Spasov, rođen u Vranju, jedan od najpoznatijih svetskih stručnjaka za sajber bezbednost. Poznatiji kao Bloodcode, social media menadžer, košta od 500 do 1000 evra mesečno. Bloodcode social program generiše 7 postova za Instagram, LinkedIn i Facebook za manje od 30 sekundi. I to bolje nego većina agencija. Otvaramo Bloodcode social program na adresi socialai.elnknstrak.com. Unosimo temu, restoran u Nišu, akcija vikend, biramo ton, prijateljski, energičan, označavamo platforme, Instagram, LinkedIn, Facebook, klik na generiši, i Bloodcode program za 30 sekundi. Bloodcode program je generisao 7 kompletnih postova. Instagram post sa fotografijom, kapšnom i hashtagovima, LinkedIn post prilagođen poslovnoj publici, Facebook post sa emotikonima i pozivom na akciju. Svaki post prilagođen tonu vašeg brenda. Svaki sa optimalnim hashtagovima za dost. Poređenje jasno. Ručno pisanje 7 postova traje 2 do 3 sata. Bloodcode social program 30 sekundi. Social media menadžer košta 500 do 1000 evra mesečno. Bloodcode program besplatno 30 dana. Nema više skupih agencija. Nema više sati gubljenja. Bloodcode 30 dana besplatno na socialai.elnknstrak.com. Bez kreditne kartice, bez obaveza. Pretplatite se na kanal. Svake sedmice novi Bloodcode program za vaš biznis. Bloodcode, Stefan Spasov.